Svaki dan počinjem novu potragu za poslom. Fakultet sam završila prije 2 godine i još uvijek sam nezaposlena. Izabrala sam ekonomski fakultet jer sam smatrala da će mi to obezbijediti sigurnu budućnost. Međutim, tada nisam bila ni svjesna koliko je teško pronaći posao u Bosni i Hercegovini. Već 1,5 godina radim u CISO centru kao karijerna savjetnica. Za taj vremenski period kroz CISO centar je prošlo nekoliko hiljada mladih. Nakon završenog školovanja i sama sam bila bez posla jedan vremenski period, tako da znam kako je tim mladim ljudima. To im motiviše da moj rad prema njima bude što bolji, što efikasniji, pa da i oni sami dođu što brže do posla. Bez obzira koliko puta sam slala svoj CV i kontaktirala preduzeća, jako rijetko su me pozvali na intervju. Onda sam čula za CISO i odlučila sam da se prijavim i kod njih, da vidim šta mogu da mi ponudi. Svako jutro dolazim u CISO centar, tu pronalazim sve oglase za posao, prijavljujem se na oglase, štampam biografiju koliko je potrebno da pošaljem poštom. U skorijem vremenskom periodu su me pozvali čak i na razgovor za jedan posao i preporučili me za još jedan drugi posao. Međutim, na kraju nisam uspjela da se zaposlim, ali su mi makar pružili šansu. Sanja je već dugo vremena član CISO centra, sa njom sam od samog početka. Kada je došlo da se prijavi na evidenciju, zajedno smo prošli i individualna savjetovanja i grupna savjetovanja, prošlo je sve naše radionice. Od pisanja biografije, molbe za posao do pripremu razgovora sa poslodavcem. Ćao Sanja. Ćao. Kako si? Spremna dobro. Ište, predlažeš. Oglase. Za nju mogu reći da je izuzetno vrijedna, snalažljiva i odgovorna osoba, da je vedrog duha, što će, nadam se, i pomoći u traženju budućeg posla. Još uvijek nisam izgubila nadu jer i dalje učim strane jezike, i dalje se bavim i volonterskim radom i radom u različitim organizacijama i radom na nekim projektima, tako da smatram da ipak postoje ljudi koji će prepoznati potencijal. Možda ne danas, ali već sutra ko zna šta nosi novi dan.